dobra muzika i naše teme, omladinska emisija u Điru mladosti. Dobro jutro, dragi gledaoci i slušaoci radio televizije Herceg Novi i dobrodošli u još jednu epizodu vaše omiljene emisije u Điru grešaka. Ne, stani, ne ide tako. U Điru lapsusa? Ne, u Điru mladosti. Možda ostane tako, jer to zapravo jeste ime naše emisije. A u današnjoj epizodi, kao i uvijek, pripremili smo vam jako interesantne priloge, a i neke interesantne gošće u studiju. Ajan i ja danas radimo tehnički dio iza kamera, ali i po koju najavu. U svakom slučaju, kao i svake subote, vjerujemo da ćete uživati. Također, prethodne subote nismo bili na YouTube-u. Kao što sam rekla, ova emisija treba da se preimenuje u Điru grešaka, kako zbog naših lapsusa, tako i zbog naših tehničkih grešaka. Također smo ištampali 20 košuljica, izvinjavamo se na svom potrošenom papiru. Ne znamo da funkcionišemo sa štampačima, ali sve u svemu bit će jedna interesantna epizoda i nadamo se da ćete uživati. Ali prije toga želim da pustim jednu posebnu pjesmu, a kasnije ćete saznati zašto je meni tako i posebna. Uživajte! I evo nas opet u studiju, dragi gledaoci. Mislim da je pjesma rekla da je Milica napunila 7 godina. Ne, Ksenija, to što si ti kupila svjeticu broja 7, a ne 17, to je tvoj problem, ali... Dobro. Što pjesma kaže Young and sweet, only 17. Ona je sad ovdje matora. Da, Milica je sada najstarija ovdje. Da. Mi smo male bebe. Pa da vidimo šta smo to pripremili za danas. Dakle, kao što svi znamo, umjetnost je u svima nama i ona nas ispunjava na različite načine. Danas je sa nama naša drugarica Darija Ilić. Darija, dobrodošla. Bolje vas našli. Koja je to umjetnost koja tebe ispunjava? Šta si ti to izabrala? Izabrala sam put violine, znači muziku, jer od malena... Znači, ja od malena slušam razne vrste muzike i to, i prosto me ispunjava. A šta te navelo da kreneš sa muzikom uopšte? Pa, kao što rekao, znači, od malena slušam razne vrste muzike i nalazim ljepotu u tome. I onda sam zato krenula na taj put. Da je to jedna tvoja ljubav. Jeste. Kao što sam ja rekla da je ples moja prva ljubav milijon puta, ali rekla sam da ćete me bolje upoznati kasnije, tako da je muzika isto moja ljubav. Ja sviram klavir i ja i Darija smo išli zajedno u muzičku, također i Ksenija. Pa kako je to bilo u osnovnoj muzičkoj i kako je to bilo u srednjoj? Pa u osnovnoj muzičkoj je bilo... U početku je bilo teško i to, ali logično radom sam postizala sve bolji i bolji uspjeh. Da, naravno, sve se postiže radom i trudom. A mene zanima kako je to izgledao taj baš početak, kako si se ti osjećala u početku kad si prvi put uzela violinu u ruke i krenula da sviraš? Bilo mi je čudno, ali sam osjećala neku ličnu sreću i prosto sam zavoljala odmah taj instrument. Da li imaš neki uzor? Da li je uzor neko, ne znam, neko koga gledaš kako svira? Da, jednu violinistkinju zove se Vanessa May. A zašto mi je ona uzor? Zato što ima jako dobru energiju sa publikom i interakciju tu između publike. I ona je počela novu kombinaciju, na primjer, tehno muziku sa klasikom. Te kombinacije volim izazvati. Da li bi voljela u budućnosti da probaš nešto tako ili ćeš ostati na klasičnoj muzici? Pa ja sam ljetos već probala da sviram sa DJ-em, znači tehno muzika i klasika zajedno. Na primjer, on je puštao bitove dok sam ja improvizovala na njegove bitove i ja svirala klasiku dok je on improvizovao na moju klasiku. I to mi se baš svidjelo i ja se nadam da će u budućnosti tako nešto da... To je na onim tvojim svirkama, je li tako? Tako je, svirkama. Kako je uopšte počelo to da si odlučila, kako si uspjela da održavaš svoje svirke redovno? Kako si došla od toga? Pa, pošto sam u velikim gradovima gledala muzičare kako
kako svojim sviranjem privlače i publiku i zadržavaju pažnju publike. To mi se jako svidjelo i onda sam probala i željela da vidim nešto i uspjela. Novo i uspjela. Tako je, uspjela si, svaka ti čast. Znamo da si išla i na glumu i kako spajaš te dvije ljubavi, znači gluma i muzika? Te dvije, znači gluma i muzika su slične. Jer i u jednoj i drugoj mi moramo da izrazimo emociju neku. I, znači emociju neku. Ali čekaj, znači ti sviraš violinu, pjevaš, išla si na glumu, kao što znamo, išla si i na ples. Kako toliko stvari odjednom postigneš i prosto, mislim, to je sve umjetnost, ima sve, jedno drugo su povezani, ali je to ipak puno stvari različitih, to je prosto nezamislivo. Pa muzika, gluma i ples su moje prve ljubavi, ali muzika je isplovila kao meni najbliža. A zašto sam željela sve to da probam? Jer sam znala da se sve nastavlja to jedno na drugo i imala sam puno nekako interesovanja za sve te tri umjetnosti. Jer onda ti je bilo i lakše kad si povezala i muziku i sa pokretima i glasom i instrumentom, da je posle sve teklo laganije. Jer sve to, kad spojim, ja se osjećam u nekom novom svijetu i slobodnija sam. Naravno, prosto, mislim, ljudi koji nisu umjetnici ne mogu to da razumiju, ali svi bi to trebali da probaju, taj osjećaj kada izađeš na scenu i proizvodiš nešto iz sebe, to je prosto neopisivo. A zašto si se baš za violinu odlučila? Mislim, ima puno instrumenta i onako klavir je nekako svoj djeci prvi izbor jer je najčešći. Kako si baš do violine došla? Pa jednog dana moja drugarica, malo starija od mene, je došla kod mene u kući s violinom i kad sam ugledala tu kutiju, taj instrument, ja sam bila začarana njegovom ljepotom i elegancijom. Ljubav na prvi pogled. Tako da kad sam vidjela violinu, to je bilo sasvim slučajno da sam ja izabrala violinu, ali sudbinski. Nadam se da sad vjerujete upravo ljubav, vi koji niste ali ljubav na prvi pogled. Na prvi pogled. U Điru grešaka, šta smo u Điru grešaka. Milice, bila si u pravu. Slušajte starije, molim vas. Dakle, znamo da si izabrala taj put, otišla si u srednju muzičku školu u Tivtu, je li tako? Tako, Tivtu. Kako si se opredijelila da odeš tamo, pošto to evo danas i nije baš toliko običajan izbor, zato što evo živimo u Herceg Novom, predivnom gradu, da se ogradim. Tiva si ljepši. Šalim se. Pričat ćemo poslije. Šalim se. Dobro, izvinjavamo se. Kako si se baš opredijelila da ideš u srednju muzičku, s obzirom da je to ipak treba da se putuje svaki dan tamo? Pa, kao što kažem, znači mislim da je muzika u meni. I prosto ta ljubav prema muzici me nije spriječila zbog toga što moram da putujem, nego prosto volim. Dakle, ljubav je dalje dokazala nešto. Znači, prvo je rekla, objasnila je ljubav na prvi pogled i sada je objasnila da niti daljina ima veze sa ljubavlju. Vidite kako je umjetnost povezana sa svim u životu, bukvalno. I za ljubav se sve može, ljudi. Znači, daljina nikad nije bila problem, samo kada si voljan da uradiš nešto što valja. Kada voliš, sve možeš. Pa, kako su tvoje iskustvo u toj školi? Da li si zadovoljna sa svojim rezultatima do sada? Mislim da uporediš sa osnovnom školom ovdje, pošto si tu išla, vjerujem da je to dignuto na mnogo viši nivo tamo, jer je ipak srednja škola i fokusiraš se samo na muziku, jer ovdje kad smo išli u osnovnu muzičku, išli smo i u običnu osnovnu i osnovnu muzičku i sve to bilo prepleteno. Pa... Jako sam zadovoljna i profesorkom, znači sjajna profesorka mi je. Društvo isto dobro, imamo puno takmičenja, znači izgrađujemo taj takmičarski duh i to, što baš volim. Znači i onda i na takmičenju, mislim, imamo mi takmičarski duh i to, ali isto novo društvo upoznajemo tamo i... Možda neka nova ljubav. Opet ti je ljubav, Vedrana. Vedem me zaljubljena već dug period. Kako se nije za crvenicu.
Ok, vraćamo se u normalnom, izvinjavamo se gledalcima. Imaš li neku kompoziciju koju najviše voliš da sviraš, koja te onako opušta? Pa, favoriti se mijenjaju, ali za sada je to Salud Amor od Elgara, znači to je Pozdrav ljubavi. Opet? Ok, šta se dešava? Da, to je Pozdrav ljubavi i to baš volim da sviram jer je to romantika, a u ovom našem sad dobu obožavamo romantiku, kao što znate. Imaš neku koju ne voliš, molim te da nije povezana sa ljubom. Pa znate kako, znači ima nekih komada koji su tehnički zahtjevni, a nekih koji su emocionalno zahtjevni. Ali... Dobro je, pusti, molim te da priča. Ali sve to dođe na svoje, znači kada logično tehnički su zahtjevni neki, ali to se sve navježba i onda ništa nije teško, da kažem. Tako je. Može kad se hoće. Ko hoće naći način, ko neće naći zgro... Who said that? Must have been the wind. Kako bi ti opisala osjećaj taj dok sviraš? Da li je to neki poseban osjećaj koji ne može da se opiše riječima ili postoji neki citat, neka rečenica koju bi možda mogla da iskoristiš, da nam objasniš šta je osjećaj? Pa sve se to mijenja, mislim osjećaj se mijenjaju. Da. Ali, znači, da, mijenjaju se. Ali kada, mislim, prvo moram da navježbam. Znači da tekst bude tačan i da tehnika bude tačna i onda tek mogu da izrazim svoje emocije. I sada, znači, i sve se zasniva isto na tome da li sam fokusirana ili nisam. Kad sam manje fokusirana, manje mogu emocije da proizvedem, a kad sam više fokusirana, obično. A Ksenija, kako bi ti opisala osjećaj dok sviraš? Malo se pretvaramo svojim mikom. Pa ja sviram flautu. To svirala sam je u osnovnoj muzičkoj školi, nisam se opredelila za srednju muzičku, ali često uzmem flautu u ruke, pa mene iskreno onako opušta me, samo ako znam tu kompoziciju da odsviram kako treba, jer ako ne moraš da se trudiš. Tako, jer ne moram da se trudim, ne uzima mi nešto puno energije, ali stvarno je divan osjećaj. Preporučujem svima da barem jednom u životu probaju da sviraju, da probaju da nauče da sviraju barem nešto na nekom instrumentu koji ih privlači, pošto je stvarno divan osjećaj. Mislim da ćemo složiti sve tri. Vedrana svira klavir. Da, prosto kada izađete na scenu i evo, ja stavim ruke na dirke, meni sve utihne oko mene i samo čujem te note koje ja proizvodim i budem ponosna na sebe. Ali ne samo instrumenti, svaka vrsta umjetnosti, neko treba da se pronađe u jednoj, njih ima i 7. Da, nadovezala bi se na tebe isto. Znači, kada smo na sceni, nama je najvažnije da emociju koju mi osjećamo prenesemo publici. I magija je u tome da, znači, najbolje je kada, mislim, najbolje se ja osjećam kada znam da publika osjeća istu emociju kao ja. Tako je, to je stvarno divan i čaroban osjećaj. Sad vidimo da je sviranje puno napora, posebno što ti i radiš svirke i još ideš u tu školu gdje konstantno sviraš. I znamo da nego svi mi uvijek posustanemo u nečemu, ali pronađemo snage da nastavimo to ako stvarno to želimo. Pa je li postao neki moment kada ti više nisi htjela da sviraš i koju si snagu pronašla u sebi da nastaviš ako je bilo tako? Da, naravno, bilo je tih momenata, ali sam prosto nisam mogla sebe da zamislim bez muzike u mom životu. Prosto... Da, postala je dio tebe, dio tvog života. Da, to je tolika ljubav da nisam mogla da zamislim bez muzike. Da. Pa sad kad smo se ispričali više o ljubavi, ajde recite nama neku poruku za gledaoce i malu dječicu ili vas starije koji počinju da sviraju ne samo violinu nego i druge instrumente. Neki savjet im daju. Broj 1. Učite solfeđo, najvažnije. Znači, ja mislim da nam je to bio najgori dio osnovne muzičke škole, odnosno najdosadniji. Jeste, ali to je gramatika,
gramatika bez koje ne možete da svirate. A da, normalno. I ništa, znači samo uporni budite i stalno sebe gurajte da napredujete. Red, rad i disciplina. Red, rad, disciplina, kad ste organizovani, sve je moguće. I volja je sve. Pa i da privodimo kraju, sad kad smo se ispričali o ljubavi, instrumentima, umjetnosti. Darija, hvala ti što si došla. Hvala vama na pozivu. Vidimo se možda nek sljedeći put. Možda. Pa hajmo da čujemo još jednu pjesmicu, da se opustimo još malo, a onda ćemo poslije toga da vidimo još jedan zanimljivi prilog. Dakle, ovo nam je bila naša Darija, sad će nam Niđo ispričati za jedan ekstremalni sport. Dakle, znate, možda ne znate za to, ali nama Niđo uvek priča kako hoće da dovede malo ekstrema u emisiju i vas da ima neke te lude ideje i sad je napravio ovaj divan prilog o kojem će vam da ispriča o ronjenju. I ne znam da li je to baš sport ili zanimanje, međutim će vam Niđo o tome ispričati još više. Uživajte! Ovog novskog jutra se nalazimo na škveru sa Đorđe Daniel, instruktor ronjenja, ronilačkog kluba Adriatic Blue. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da odgovarate na neka naša pitanja što se tiče ronjenja za publiku. Za omladinu smo uvijek tu i raspoloženi za razne ronilačke akcije. Dakle, prvo pitanje danas je koja je razlika između ronjenja, skuba ronjenja i recimo običnog ronjenja ili ronjenja sa disaljkom? Razlika je velika, a svaki boravak pod vodom je ronjenje. Znači imamo to ronjenje sa, kažeš, disaljkom, to je apneja, maska, peraje i ronilačka disaljka, ideš pod vodu dokle možeš da izdržiš dah. A skuba ronjenje, kao što vidite sa kompletnom ronilačkom opremom, i to možemo da idemo na malo veće dubine i malo više vremena provedemo dolje. A samim tim mnogo više i da vidimo i da sretnemo i da doživimo taj novi neki podvodni ambijent okolni. Koliko je teško da se savladaju te podvodne vještine što se tiče ronjenja? Pa kao što znaš, ljeto si bio na našem kursu i ti bi trebao detaljno da objasniš našim gledalcima da li je to teško ili nije. A koliko se sjećaš, vrlo je prosto. Samo treba slušati instruktora i naše dajmastere. Znam ja da sam ovo završavao, ali mislim da je bolje za publiku da čuju od pravog instruktora. Ronjenje se može početi od 8 godina, da se proba ronjenje. Ronilački kursevi se mogu početi od 10 godina, znači da završite ronilački kurs i da imate međunarodno priznati sertifikat. I najljepše je početi od nekih, kao tvoje neke godine, 14 godina, da se može ići malo dublje i malo da kažem, ozbiljnije sa instruktorima i da se vidi taj malo ozbiljniji podvodni svijet nego u samom Plićaku. Dobro, tu ste pomenuli godine. Koji je raspon godina koliko može da se roni? Koji je limit? Pa od 10 godina pa dokle doktor kaže da možete. U redu. To ste već spomenuli, doktor, da sad nadovežemo i na to. Da li moramo da budemo fizički spremni za ronjenje ili je to može biti bilo ko može da roni uopšte? Pa preporučljivo je ta fizička spremnost, da kažemo osnovna, ne idemo mi sad na neke velike dubine i neka dugačka ronjenja kao recimo tehnički ronioci, ali neka osnova. A što se tiče zdravlja, ako neko sumnja da ima neki problem, najbolje da se posavjetuje prvo sa doktorom i da mu napomene da bi da se bavi ronjenjem i onda dođe kod nas sa recimo medicinskom dokumentacijom da je sve u redu i mi preuzimamo dalje. U redu. Sad malo da se prebacimo na malo vedrije pitanja, da se malo maknemo od tih doktora. Koje stvari se mogu desiti ispod vode? Da li jednostavno koje stvari se mogu desiti ispod vode sve? Pa gledajte, ako se pravi taj briefing, to je priča prije ronjenja i naravno priča i poslije ronjenja i prati se uputstva i pravila ronjenja, ne bi trebalo da se ništa desi. Dešava se ljudi koji dolaze možda pod alkoholisanim stanjem ili ne slušaju ili jednostavno neku svoju priču kad zarone vode i onda jednostavno ne slušaju instruktora, uputstva i takve stvari se možda nešto i može desiti, kao što pratim u svijetu po portalima, eto, razne stvari se dešavaju. Da, čuli smo za dosta događaja što se tiče ronjaca. Pa svake godine
koliko primjećujem, sve više i više, ali mislim da to može u mnogo većem broju. Ja kao lokalni gradski klub uvijek sam tu da djecu zvao kod nas i kod jedriličara da probamo ronjenje, znači besplatno, jednostavno da probaju ronjenje, da vide da li je to nešto za njih, pa da ih uputimo dalje. Ali mislim što se tiče kod djece, roditelji se malo boje i onda jednostavno pa ti si mali, sjećam se iz svoga djetinjstva i tako to. Jednostavno ronjenje je bezopasno ako se prati uputstva instruktora. Sad ste spomenuli to da ste vi lokalni... Sad ću izgledati, mislim u Crnoj Gori 11 klubova, u Herceg Novom 1. U redu. Sad pitanje što se tiče provođenja vremena... Da te ispravim, boca vazduha, traje, zavisi sve od te fizičke spremnosti čovjeka, ali uvijek traje duplo više nego planirano ronjenje. Da. Što se tiče toga, šta se može desiti ispod vode da se potroši taj vazduh ranije? Pa možda neki, da kažemo, tehnički kvar, neka pucanja, neke gumice, to, ali ne treba da pričamo o tome, oprema je servisirana, to su sve teorije šta se može desiti, ali imamo duplu opremu, prvo kad rodnimo imamo duplu opremu, rezervni regulator, badija pored sebe, znači pomoćnog ronioca sa rezervnim regulatorom, puno vazduha na raspolaganju, tako da sve to zanimljivo i bezbjedno. Znači može bilo ko da proba, nikakvih problema nema. Tako je. Koje je, recimo, da li ima uopšte opasnih vrsta riba, životinja u našem zalivu i Jadranu generalno? Pa mislim da je jež najopasniji. Smiješ se. Pa malo. Svi smo se vjerojatno uboli na ježa, teško da smo vidjeli svi ajkule i one priče za malu djecu da će nas nešto pojesti ili tako to. Ali jedno što mogu da napomenem da su došle mnoge, ali stvarno mnoge u zadnjih 3-4 godine i 2 godine invazivne vrste. I jednostavno sretnem mnogo novih riba koji su, ne znam, kasnije čitam u literaturi iz neke Indonezije odavde, nije mi jasno ni kako su došle, ali su došle. I toga je sve više i više i najgore što su neke invazivne i što će postati, da kažem, u samom vrhu ishrane i ove naše lokalne će da jednostavno nestaju. Sad kad ste spomenuli, da li ronjenje može da pomogne ljudima da ponove svijest o podvodnom svijetu? Da li možemo da pomognemo o čišćenju, recimo, tih vrsta, o istraživanju podvodne prirode? I, naravno, pitanje na to, da li se ronjenje ovakvo može nadovezati na neki budući posao ljudi? Pa gledajte, to je dugačko pitanje, imamo ekologiju koju relativno dobro radimo i u saradnji sa opštinom u zadnjih godinu dana. Znači, treba što više ekoloških akcija. Uvijek bi trebalo nešto malo prije sezone i nešto poslije sezone. Jednostavno smeće dolazi, to je otpad dolazi od nas samih i mnogo toga morske struje dolaze sa neke albanske strane obale i jednostavno to treba kupiti. U redu. Sad još par pitanja imamo. Što se tiče još ljudi, koje vrste ronjenja imamo? Spomenuli ste kurseve, što još imamo za mlade? Pa u suštini 2 ronjenja, to je škola koja traje minimalno 4 dana i probni zaron, ko što smo se danas organizovali, znači probni zaron je u pratnji instruktora sa kompletnom ronilačkom opremom, ronimo do 6 metara dubine, a prije toga imamo uvodno predavanje, vježbe u plićaku i taj sami zaron i kasnije fotografisanje i video snimanje GoPro kamerom. I tu se čovjek prvi put sretne, to je sa ronilačkom opremom i nekim dužim boravkom ispod površine vode i mnogi ljudi poslije toga znaju da li su oni stvarno za to ili jednostavno možda postoji neki strah ili neka odbojnost, ali velika većina ljudi samo pitaju kada krenem dalje na obuku. Da. Koliko ronilačkih lokacija ima u zalivu i šire? S time možemo da se pohvalimo jako dobro i jako, što bih rekao, daleko, jer kod nas u Crnu Goru stvarno dolazi ljudi iz cijeloga svijeta i
pričam za ronioci i ronilački turizam. Ljudi koji su ronili u cijelom svijetu hvale naše more sa dobrom vidljivosti. Znači dobra vidljivosti i pošto je Boka Kotorska i sama Crna Gora, da kažem, kroz istoriju razno dešavanja, tako se razno dešavanja desila pod vodom, znači potonuće broda, oštećenje broda i to je sve ostalo dolje na dnu gdje se neko kaže olupina broda pa odmah misli da je smeće, ali nije smeće, za nas ronioce je to jedna ronilačka lokacija, za podvodni svijet je jedna velika stambena jedinica gdje se ribe okupljaju, mrijeste žive i jednostavno je buja život oko olupine broda. Da. Da li nam možete reći kako funkcioniše, koja je procedura za zaron? Zaron kao zaron, okupljanje ovdje ujutru u ronilački centar, bilo bi poželjno jedan dan naprijed da se javite i jednostavno se odlučite da li idete na kurs ili da idete probni zaron. Isplovljavamo uvijek na otvoreno more sa ronilačkim brodom, jer otvoreno more je malo zanimljivije nego Boka Kotorska, malo je bolja vidljivost, malo su strmi tereni za to ronjenje i jednostavno je doživljaj malo bolje nego sama Boka Kotorska i trudimo se da gost dođe, to jest da se vrati zadovoljan i da ima neku uspomenu sa sobom i da nam dođe ponovo i najvažnije je da nas pohvali negdje kod nekog drugog i to nam jako znači. Da. Koliko često ronite u sedmično i koliko to ronjenje traje? Rekli ste sada da se dolazi ujutru u 9:30. Koliko traje kad se vraćamo na obalu? U suštini u 10 sati isplovljavamo, oko 2-3 sata smo nazad. Poslije nekog jednog ili dva zarona napravimo neku pauzu, neku uvalu. Najčešće trenutno na plaži Dobreč, jer trenutno je napuštena, pa je neki mir, tišina, tamo napravimo pauzu i odaberemo dvije različite lokacije, u zavisnosti od, da kažem, vjetra, talasa, gledamo uvijek gdje je mirno. Možemo li da saznamo koje će lokacije biti danas? Pa vjerovatno sama plaža Dobreč je probni zaron, tamo je pličak, nema velikih dubina, nema da kažem strmina, da neko negdje se udalji malo dublje i jednostavno je kao neki prirodni zatvoreni bazen i jako zanimljivo za taj prvi zaron. U redu, hvala vam na izdvojenom vremenu koje ste podijelili sa nama. I dakle, to ste čuli danas kod nas što se tiče ronjenja na škveru. Možemo da se pohvalimo da imamo jedan od najboljih klubova u regionu što se tiče opreme, što se tiče iskustva. Nadamo se da ćete doći i da ćete sami da se isprobate u ronjenju sa nama. A sada da vas malo podsjetimo na prvu sezonu. Ako se sjećate kada smo proslavili dan naše škole, možete se sjetiti i veoma kvalitetnog hora koji je tada i nastupao. Danas, to jest sinoć, smo imali priliku ponovo da ih čujemo u sklopu jednog nastupa u dvorani Park. Aja, šta ti imaš da kažeš o tome? Ja jedino imam da kažem da sam ja trebala da pjevam tamo, međutim sam se izvukla odavde, ali većina mojih drugarica iz razreda su bili tamo i baš mi je sad drago da ih vidim kako su pjevali. I mi se radujemo da vidimo kako je ispao ovaj prilog. Vjerujemo da je Mišo, a i da je Nikola odradio jedan savršen posao. A vi također vjerujem da ste jako nestrpljivi, a ja nećemo da ih smaramo. Nećemo. Ajmo samo da vidimo. Pozdrav, sa nama je večeras Saša Tačačevski iz Skoplja, dirigent ženskog hora. Dobar dan. Dobro večer i hvala što ste me pozvali na ovaj intervju. Da li možete da nam kažete nešto više o vašem učestvovanju u 10. regionalnom festivalu horova u Herceg Novom? Pa da, mi smo evo počašćeni, probat ću na vašem jeziku da ne bi morali da me prevodite. Nemojte se ljutiti ako pogrešim padeže. Mi smo počašćeni da smo bili pozvani da učestvujemo na ovaj festival i takmičenje. Već nekoliko godina su mi kolege govorili da je odličan festival, da se događa na stvarno lepim mestima ovdje u Herceg Novom i
jednostavno ove godine se ukazala prilika da mi možemo da dođemo i eto, došli smo. Veoma sam sretan radi toga. Mogu reći da ono što su mi govorili da je istina i ja sad imam isto to mišljenje da je stvarno jedan lepo organizovan festival. Vidi se da ima tradiciju, dosta je horova prisutnih, ja ne bih rekao da je regionalan, ovo je već internacionalni festival, tako da evo, baš smo sretni da smo došli, danas smo pevali i u crkvi Svetog Jeronima, a evo sad smo završili pevanje ovde u ovom kulturnom centru i stvarno utisci su fantastični. Da li nam možete reći nešto više o vašem ličnom iskustvu sa horom? Recimo neku vašu kratku priču o horu i kako ste počeli i kako ste došli tu gdje ste sada? Pa smijem se zato što kratko ne može da bude. Ja radim istovremeno sa tri hora. Jedan je profesionalni hor, jedan je veliki studentski hor Fakulteta muzičke umetnosti u Skoplju, gde ja predajem, i ovaj ženski omladinski hor Omladinskog kulturnog centra iz Skoplja. Ja radim isto orkestrima, radim i u inostranstvu, ali nikad nisam prestao da radim sa ovim horom, s kojim radim već 21 godinu. Ženski omladinski hor. Ovo je najpoznatiji makedonski hor kada je reč o amaterskim ansamblima. Svakako najnagrađivani hor iz Makedonije na međunarodnim takmičenjima, tako da uvek držimo veoma visoki nivo amaterskog horskog muziciranja i evo potrudili smo se da i ove godine i ovde da to prikažemo i nadam se da su ljudi zadovoljni od onog što su čuli na ova dva naša nastupa. Jako smo srećni što ste uspjeli da dođete i što ste izveli nastup. A da li nam možete reći kako se damama svidio Herceg Novi? Da li su uživali u gradu dok su bile ovde ili ste... Fantastično. Znam po tome što ne mogu da ih saberem kad treba da dođemo na neke od ovih događaja ovde, jer stvarno im se sviđa, posebno ti vidici koji gledaju na more. Mislim i arhitektura, prvi put smo ovde, tako da fantastično u svakom slučaju. Hvala vam mnogo što ste nam pružili priliku da vas intervjuišemo. Želim vam još mnogo sreće u budućnosti. Hvala i vama i hvala i organizatorima ovog festivala, gospođi Nadi Karadžić posebno, zato što nas je ona pozvala zajedno sa umetničkom direktoricom festivala Jelenom, tako da hvala njima za taj poziv, a hvala Herceg Novom na to što ovo podržava i organizuje svake godine. Sad smo dobili priliku da popričamo i sa Nađom Karadžić. Vi je vjerovatno poznajete kao nastavnicu muzičkog, a ona je kreator ovoga događaja o kojem ćemo je pitati malo više. Dobro večer. Dobro večer, hvala vam što ste došli i što se interesujete za ovaj festival koji je na jednom evropskom nivou. Da li nam možete reći koliko je horova učestvovalo na prvom događaju, a koliko sad već poslije 10 godina? Na prvom događaju mi smo imali 5 horova i to je bilo, da kažem, onako vrlo dobar odaziv, samim tim što je bio početak. A sad na ovom jubilarnom 10. 29 horova. Samim tim se vidi jedan napredak i popularnost ove manifestacije ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu, u Evropi. Iz kojih država je bilo najviše horskih grupa? Ove godine bilo je dosta horova iz Srbije, da kažemo najviše iz Srbije, ali također imamo iz Crne Gore jedan impozantan broj od 5 horskih ansambala, što je po prvi put da iz Crne Gore imamo toliko horskih sastava da dođe na naše ovo takmičenje, odnosno na naš festival.
Koliko se omladina vezuje za horove? Da li omladinski klubovi horski dolaze da učestvuju na ome i da li uopšte omladina dolazi da gleda ove događaje? Pa znate kako, danas sam, ili da kažem ti ili vi, ali s obzirom da si na tom mjestu, ja ću da te persiram. Danas sam bila jako prijatno iznenađena kad sam vidjela moje učenike kojima sam predavala i u osnovnoj i školi i u gimnaziji, da su došli danas u crkvu Svetog Jeronima i da su ispratili takmičenje i to je bilo jedan moj mali uspjeh i doprinos da animiram tu djecu i koja ne pjevaju u horu. Ali na ovom takmičenju dolazi dosta mladih ljudi, dolazi i dječjih horova i omladinskih, tako da ove godine imamo jedan zavidan broj omladinskih horova. Nažalost, u Herceg Novom nemamo omladinski hor i to bi trebalo što prije da se pokrene. Ja se nadam da ću to nekako nastojati, da u školskom centru pokrenem omladinski hor koji bi bio jako značajan za razvoj horskog pjevanja u našem gradu. To zvuči veoma interesantno i za učenike i za ljude koji bi došli to da gledaju. Koliko se učenici raspituju generalno o muzici, ne samo i o horu, naravno i o horu, ali koliko se učenici raspituju o muzičkim poslovima, o muzičkoj karijeri uopšteno? Pa sve to zavisi od profesora koji mi predaje. Naprimjer, oni učenici kojima ja predajem, bilo to niži ili viši razredi, svakako imaju interesovanje jer znam na njih da prenesem ono što je dobro i kvalitetno i koju muziku trebaju da slušaju i apsolutno želim da ih upoznam sa ovim festivalima koje ja radim, a to su Adriatic Piano Festival, Jazz Festival i ovaj festival horova. Sve su to jedni kvalitetni festivali i smatram da učenike treba animirati da slušaju pravu vrstu muzike i da ih profesor treba uvesti u taj svijet koji je sigurno za njih možda i nepoznat, jer svi ti mediji nameću nam neku drugu vrstu muzike i okruženje samo naše nije tako da na nekom nivou, jer Platon je rekao kakva ti je muzika, takva ti je država. Ja to uvijek učenicima ponavljam i smatram ukoliko nam muzika bude bolja, u tome će i naše društvo biti bolje. Htio bih da se iskreno zahvalim za ovu priliku koju ste nam dali i želim vam još mnogo uspjeha u idućim događajima poput ovoga festivala i uopšte u budućnosti. Hvala puno, drago mi je što sam bila vaš gost u ovoj emisiji. Očekujem vas već u aprilu mjesecu kada budem radila Jazz for Kids povodom Svjetskog dana džeza koji se održava 30. aprila, a nakon toga u junu mjesecu imat ćemo Adriatic Piano Festival, pijanističko takmičenje, zatim u avgustu, krajem avgusta džez i onda opet ćemo se naći ovdje krajem septembra, najvjerovatnije na 11. festivalu, Međunarodnom festivalu horova Herceg Novi. Hvala vam. Hvala. Dakle, sada ste čuli o jednom veoma interesantnom festivalu muzike koji se proveo u našem gradu, nedaleko od našeg studija. Kad smo već to spomenuli, studio! Pa, dragi gledalci i slušalci, dok ste vi gledali ovaj prilog, mi smo se zasladili mojom rođendanskom tortom. Želim da im se zahvalim zato što su mi napravili iznenađenje, donijeli su mi parče torte, ali ja sam njih još više iznenadila na čitavu tortu. Tako da svi smo se zasladili. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Kao što smo i mi uživali dok smo je gledali tu. I pravili. Yes. Kako I jeli. I jeli. Mislim, uvijek se valja zasladiti. Ipak, kako mislite to? Izbacila sam šećer. Šećer je energija, šećer je sreća. Ok, ali ozbiljno, nemojte previše šećera da jedete. Nije zdravo. Uglavnom, hvala vam, dragi gledalci i slušalci, što ste nas pratili još jedne subote. Kada smo već kod praćenja, zapratite naš Instagram profil @uđirumladosti. Tu postavljamo isječke iz naših emisija, kao i neke nove najave. A sada da najavimo nešto što ćemo da čujemo sljedeće sedmice, a to je... iskustva sa ekskurzije. Jedno čekam da vidim maturante, tebi nedostajali. Baš.
Nekako će biti škola baš prazna bez nje sljedeće godine. Iako si tek došli. Iako si tek došli, da. A dobro, stvarno maturanti su uvijek neko ko drži školu na nogama, jednostavno njihova radost, veselje i čak i taj strah pred fakultet, pred maturu, nekako to drži našu školu uzbudljivom. Ovo je najmanje što smo ikada probili termin, probijamo ga već 2 minuta, ali tu smo Ajan i ja da ga još jače probijemo, ha. Nema Đira mladosti kraće od... probijanja termina. Tako je. Nadamo se još jednom da ste uživali, hvala nam što ste gledali ovu epizodu i mi se vidimo kada Ajan? Sljedeće subote. Tako je, uživajte! Dobra muzika i naše teme. Omladinska emisija u Điru mladosti.